Chu mga tum karbia hem miki kai choka jok ang tonamat miki chu hok vai chiplang et. Karbiang long along municipal board atum ahum tinalong midu kirunga pothak kara atum ningkang samsi chepaklang pon. MS HDP lem salong kilik me senpen pachun pon. Bonglong tok biarong arat edon pen paro pochirong sikache ling atowar kache selampon. बेटा के लारा दो अनफान गाडों पजलो गाडों नॉन बेटा थान जबांग समी ओजांग तेरंगती नॉन आरजु इथा बेटांग तोंते Nijang karbiang long pen Meghalaya aduya hoyalong non melom suluk sodaka tumon ke jap airset prung sedan pinlo. Kedamtang aruni phai kregetom ajo por petrok sia por melom socheng MEC constituency ke parlo ningkreng rongalong jomang atum to dampak edona karbia hem mikai ponchoklo. Labang so hem mi ke kai choka hut a hem phia bang ki duk da jok bang hem sai ki chongdat ke dam ju ya pc mi kai ponchoklo ningka ne se ki chuja soka sang piari phule phukok la pentang ka chubir tian ta mi chupon laplo la sinon ke do ke thak ka boha je phan pen chinglok ki chu gi jun je phan ki sung thek tiklo la si ke isi along ki do ke thegi dinga tum nang ing hon nang jin sora nang ravek tha pusi ki sung ki phowe ka sar pipen me kribu propen ka chuning report Pising kenapa milo milih hajira duni lo, ama nengke hajira nang sudi lo, ama milih lang bom lo, ama dakan lima sancong anang lo, ama nengke ini lo hala, ini sapi mara tenang nak tunjukan lo, tunang tunjem peran nang di ada tahun nukta kerograk lo tahu, tusan saya kita nama dating sapi mara dang kadang nengkring nang kado, ama pulau dang te, ya ting pun korang ni pulau ho, pulau kor lo macam, tusan nak tunang tunang ma pulau wang tu, arun ni tapi kan than pulau ahok lo ma pulau ahok lo, tusan saya kita, ama ni libang tak pulau dang te ke pulau mana kon hen kadak pulau dang pulau, ayat memang tak dilong di milik orang tu bikin nang than tu dah. Ama dah sudah ke ini 5 minit potong lalu kami jadi tu angkat ni lihat ni di kakinya di rumah mana yang minit kau ama sikat di bahak ki ari tulong lo ama don ni tu ama dah piari tulong lo idon nan ni lihat angkat lapan lalu ni apa orang ni lipek ke seven lah sombong lo akhir hajar apa suci nanti sokar pun pilih kirap cuy yang kau oh itu ni gitu Athema mana ni di kadosan tipiknya Athema ni di ekene cek ta ata ke dot cek sikina ningkan ket mate ningkan krisa cek sing hang sini yang yok kat ilo tapi ni hilang dangka ikun ko ni namlo mung haru ke thama kun ke di namlo tapi pilo kana hok ba hino man ne ke duulo pi yang ton ke dang lok ke ang angka keren bang ke ene lo ni thongke pra thoksi ni thongke ra thoksi ni lisan kanu mo sa pangke kan nawi yang bangkuan lo Nili he man non aku nili ni si do bom dah. Adi man nili semar do sta bang ko bom le he. Ini nili hem kim bitang ko te. nawi yang bangkuan lo Nili he man bang la puho nili semar bang ke bang thom do. Ini bang ke lang ko roi do lo. Ini bang ka dakwa ma bang ha ekeni difusa job ti dak bang ko lo. Aki bia bang ke acora vela. Ko ti si company ke non sanda boy la. Sini nili he semar ka yang tangga te ki thot ko sini nili. so kai kwan bak do kala So kadang ke thoi lam ni angke thoi lagi thom lagi pura nya thoi lai si lang ke dingke mana lang apa ke ni sobat ke bom na Lepen ke lo mor ke tu nak kulit ke kalau sana lo non ke dulang ke tak tak bilang ke tadi silang tu intina na lo Chomang atum karbia hem me kai ponchok pu birta longsi bothalang so MLA Rupsing Teron lapen so cheng MEC het singrong pharatum ka homrida Laso ka homri da mahut kar bilo charia song rupia tunta chitong si isung di phobe ka phan kerang ka chul
Kakek nolo, kakek rong rup ke telana pula dah makan polis serpet minta nak deployment people. Apa ni tum kado ya pasal jak apot kota ni tukan bertalong kota. Kakek cuma gedon cuma batu. Kakek kakek kado ya tu bangkai lah bangkai. Tapi dia pun ke dopo lagi. Ada ti bang. Kakek nolo, nak hang rong rup hang every kakek kakek dah kom mesti bong. Di dua dam le pun dam pipi dam pibong klep dana pun di project ti albong. Cepat dia tu kontribusi tak dam nang pun. Jadi sampai di posisi dam dua dam nang pun. Dah lama tu border pen ilu la soti mile do akar biara tum do la se la soti malong meghalaya ajak aning kahe no chuma tu bang si le tum kar bia hem mi ka gang chok la ke le tum budang lo bulon de chijin su mi la ke bang mi bia hem bang sumar pen si do hem dam phang chu hem kupima hem ret ke chubuchi ason ke do as sami inu pon lablo mi chupon lablo la se le tum mai ke chu ne ke kar bia lo tum nos konsep ka cheri pon le tum ka ching pon asi em ko do le dia ladak hem ka chubuchi ason ke do at ko sami na ko lablo non ki chu ya son na ta lo biri puno avelo ben sok sang alang tum ka chubi ti do la ai wen ta chupon lablo kasi pin ipen ke chu ya son alang tum avelo si alang le kap jen ben chu na son ben alang kai ke chubuchi je phan e son son ni se ta me ke rab je phan se ne le tum hin ben se son bang ke ki pi pon je phan se ne le tum hin ben ke Adu ya hai puthak na tum non tum se kot penal tum kopiel sudak lam ten tum council phan pachini ne hang. nile tum ka chuning ri alam se bangal lo aprang bustame chuning ri bom lo lapen patum yar ni bustame karbeng lo tunas konsil ben kadang lo tek jam political party atum ben social organization stame atum mi fulong ching mai lo ala so ka ching wa teng ben nile tum ka chadu na teng bangkel lo pulo je aprang 1951 aur nile tum karbeng lo tunas konsil kelong aur ben stame ala so aur ben ko an ma kitha ala so adu apa ya teng ben tim nangi sinile tum ben ahin ben bangke chuning ri la the le tum along le phelang yong si bang khai phan yong si pipo bek bom bulon te muki ban giar ni bangke le tum along le bangke ajit so lo athe ele tum akar bi khai ke along le ke along ka prek nane Pakistan ko nane along ka prek apir the ke ele tum ke avelo ele to akar bi along le ahe ke lada kar bi anglongan chalo lasi la solong le bangke ele tum ipet dati apana bangke ele tum government kachari tum lo je ada ke atum yar ni bangke karbon lo tumas konsil pen cipai konse ile tum parti to astam la peso de organization to astame tum bajing mai pun la se nil tum kachini tu na te kulonte non juna ciklo selang tum jing waji kusin ile tum dan talong do la se hala suarni kaching waji ar ni lengli aprang stame ile tum akarbi hem arit abang ke kana hok lo la se rapjin pe ini pen abang kong abang so asul sudah tum mono bang banyak jadi bagi praktek dan Cuma nga tumben la puson suluk so daga tumon kapajap hemrit meki kai along ka cherabdun a cuma nga phan raikom sai ki atum inoda cuma nga phan nep ingnang pon long lo bonda aria sang ho atuma bangki kat lablo lasi adu ya hoi ki doara datum ki do kadam cherok tok nangji hamren pen raikom bi karbilong reberta Pini aruni phai krei pliar ni diphu tara lang so ru sem song sing ti amir biri ai bia sai hemalong kar biang long rong asara mai tu mai ki dupon la so long ni hang kara mei phu har sing rong hang ni jang kar biang long kara mei phu dhon sing teron kara kong chun bang bidisar la pen kara long plem bang phatum chetong du Karbiang long angkang prek jam municipal board ke par lo angkang along ahem tun tin along tax kirung along chikroi dun thekthi athela swat tax kaparung toy ke Guwahati city arong su pipensi kapin khat pinak hemi piatung hem so ge chukim hokta tangka pharo pho pinangji puki chikroi dun di athe ke chomo ve chot kali sila anador ke so pulote natpen lo ki pidun po lapen la haya tax kirung anta online pensi tangka ka che thapnang puki ko nadaron lo Karbiang long ki $60 long ripenak lasi masaveta ke isia tuma phansi ki pinangji po sonte chikroi dunji lasi la so putha kara tumpen batai chuning ri bomlo lasi sai jok ji pulote kara tumpen ahiring tangrak pen
Chisong ponji pusi ni hangkara mepu harsing rong hang pen pachini pon. Si alam ang kini tum lah je Difu Town Committee along non house tax kirung lam aputha. Lasi house tax kirung ke la ando je alang tum non anta ing ton telang la Difu Town Committee pen chenglok karbieng long adang pi kidoan Town Committee tamen non tawe lang tum house tax kirung bangke ador bang pisopik an sini tum Difu Town Committee ke dam hot bangke alang tum nai pudun bangke sonfri atek sonfri dui akikom nai si dake dhuri po pusipu sanon bangke alu nang li thoro khot bangke alu pen chimilai le da non bangke alu nang li thoro bangke alu nang to bangke isi building ahem lo pulo tangte square foot long si 1500 taka pu lapen kacha hem bangke hilang hem to bangke farofo pusipu farofo pusita koson si piun bo rong asor ke Solam pusa lo itu mungkin. Lasi tahun komiti apa ni tu puda mangtung mangke. Dake Karbi Anglong ke lake 60 area lo pulang te lahai kirung nai akama sebi. Lapen Difu Town Committee tamen 1961 pen piningan ningkan sokke brahini nang playing thuan lo. Sami tax kirung puran labi hodai dabi. Lapen non si kirung porta la bangke chokche lo sintum puda non kirung non por kirung bangke chokche rungji porta afra mod rung nei ge pipo non rung rong lo lasi laso buda ke nitum ki chidon onde rong saramai tong ke nitum ke upus ji lage lasi nitum ke kaki dar jap thipji laso puda lasi eko isia tax bangke la lo ye property tax bi humpurti kacheso doan ma dak ilitum dak gari penceng lok kopi pet pris kadok kabe hemar lo humpurti chis laso a tax tame dak nang le lo jani tuma kagos nitum dak nang le lo 25% pu 25% koson ti pim bolang ya lasi dak ke 6 dol area long income tax lapan property tax ke same lo lage lasi lake 6 dol area pula Aprang mada abe pulanang ke bibas do sekolah la sini tumke la sobu thake ni tumke chisongi lapen alang le tum dak penta kali online pen pu hadak joint secretary pen tu dak governor of Assam pu hodak to ala Hemanto Bhuiya pu joint secretary lata Guwahati pen municipal board secretary lo joint secretary lo alang le tum pensi alu tanangali lasi dak Karbi Anglong la pen BTC long dak NC la do lasi sob ta puri la pola so lo bang la helo alu ta lasi la sobuda ke ni tumke kai pen si don ne lo le tumke la sobuda la soteng si rungi poten tumke krokri la pen anisden tum pulo ye Karbi Anglong atex jong si pakom hegi pusita la ke online atex tum pipe la dak cancel long si pi pota subscribe ta midu pi pota ni tum la bang se don nji la si cancel long si li pota subscribe ta midu pinai pota pi sa la na ke cancel le pinai pota ni pi ne la mang he la so tateng pota te Kidamtang aruni phai cricket homarni lakhaing ko raisi Borjan constituency ke parlo MSCDP lem salong kilik paman pon anerlo por phai krihinia por alompen kilik pangcheng ponlo lapen por phai ye thoma por pen laso kilik puthak kalakha sai pangcheng ponsi por phai pia por kilik along ke jai duna tumamen pangdak ponlo bangsolong STSC category pen bangethom chepate ponlo bangethom pen samsoning ti troxy kebra troxy wood pen puthot chepahai ponlo Women Swarlo pen kecepatia bang kaveda jok sang pilang mirterang pisi adim cepalong dunlo. Adun thu bang ingkoy daga thomatum labang so kiligalong arjab dunlo. Labang so lems kiligalong karjab dunatum Bhaya Ingling, Jonas Singh Togbi, Mohen Timung, Mongol Crew, Chandro Timung, Kaman Tisu, Harsing Tisu, Khoya Singh Teron, Horbong Kathar, Jonas Singh Teron, Dongka Bi, Longkiring Tietum, labang so kiligalong chepahai pongsi ningkan pho pharman labang so lem salong alang litumpen saideng pongsi jalin pon PDP ban sarpin potiso karbilong reberta
dak KDP Lens Along ini 2023 Lens Along AGM kedu langsung meeting get aku new body selection ini kang wai along solong boot joko kasi kado kabe wood joko total wood bangke 223 lapen la wood jok sulo 223 ke la nang dunde de lo tame 223 yang bongpen 200 wood jok lasi ni tum ST kota pen kecidan bangetom inur bangke biren rongpi lake Kiara Arjan lapen Rajan Inti lake Tibul Arjan lapen Nili Liliman Samson Inti chairman Dugom lang lapen ke Nili Kitululo lake Tiger Tiki Arjan pen lasi non hisap ed lo bang paru ini pen rejected about 18 votes ke reject lo nililong lo 77 votes lapen Rajan ing tinanglong nun lo 67 votes lapen Biren rong tinanglong lo 38 votes lasi nili chairman la nikan thod bom hut aku puthot shareholder tum nangkang honpen ampen ke nili phan nang pot nang pahai tu pot lalu kami shareholder panta winning aklong pen suruh partik Karbiang Long Autonomous Council along non kang ibong matumati Team Karbiang Long pen Peace and Development Rally la pen Public Interaction Program ajay mekedeng judun ilo. Delhi Dispur la pen Dipu Karbiang Long Autonomous Council along ta parivartana sorkar si ingi pondo. Bonda rong rubarlo kidoa Karbia radatum methanga khiadat chirung chereksi towar cheselam ponang koklo. Lason Silang Pher constituency arlo Bukulia Town Committee ke parlo Ward number 2 Bonglong Tok Biarong Phanki Kaching Thoramu Ajata Lidam Dipinla Lason Si Barla Lote Inghan Ningkreng Lote Long Liat Duk Pensi Radatum Kacheleng nang La Pusona Kisung Chechakon isi Pinirong isi Edona Long Tangka Paro Pochirung si Kacheleng Atowar Cheselampon La Sikewang Jelangar ni Karbiang Long Autonomous Council hin penta Bonglong Tok Biarong Aradapan Prab Jin pen Kaching Thur asaya mo nang lang ponang jibusi rong aradatum kachuning report Lang Phera Habara ang Kanglong Kidu Bonglong Tok Bi Arat pen rong si Mekal Farmar Turpak pendak rong sia sai klem iglo pen la so sai klem nang tok la pui hello je sarkar pen dili tumarong ke thangnat ta kirap la puson ditek long le ba ke chong hong ta ke paning ding dor iglo la sinili tum rong sia mekar e donalong harop hopo chirung si ini la border pitching asai ta klem iglo la pen ke la tuar mate road development putak tame longli tame ar feeling tame klem inang kok lo athema ni tum sang chom long kidu amekaran ke dak gari motor kita manta siksa ko lasi laso kisung kita cakun isin itu so sai bang ke deg pon inang kok athema ni litum sarkar long pichong e kalilo batai te jahang lo kidam tang wat ko wisudar biniking kilong tabe la rena putak tabe report am papiang belo dapen ke tokon iglo nang litum arong ke la rena manganang pipon ipo pusilam cak iglo la solam tabe litum seklong le ta sonsi non puta tong ho iprong lo dapen ke dam tam lam sing timu akai hustame halak tame thang nat litum thang kirap lok paji ro puson thek iglo le aku non kajong ke hai alangli mudhoram lekhe afansta benilitum kidur pen pajiriglo la nilitum bonglong tokbiara sitame ason banduriwal rongke araputhak bade open stage tame tokjir pen pi pajir poniglo la sialang li phanta puthot junung riglo je kedam tang langphera ka angkang long ke hai anutina bang pultame dani tumarong aphan kemathal pusonabe lasi alangli ke hajong pen alangli pan putot nilitum rong siara pen suning riglo jate alangli kai hut
alang li ke do bom ki bom makai hut la ni litum tok be rong rat phan ison bak pi pajir ponik te alang lia an su se achi the pading thunang pu sini litum rong sirat ta alang li phan juning ri padir kri miglo ka do Pinya beta lang si kangton lo kadong.